Hello guys, maglinis pa ako ng isda guys. Ito. Cut guys, cut. Ayan. Malinis na po. Kahit manian niya. Lang. Yes. Malinis na. Katambak na guys. Ay, naku, ano. Himbis. Removing the scales. Yan o. Katambak. Fresh na fresh. Galing dagat pa. 250 ang per kilo dito sa amin guys. Mura lang pag galing pa talaga sa fisherman. Pero pag sa merkado na, ayun, mahal na. Yan o. Linis. Okay. Yan. Tapos, alisin yung mga ganito. Oh, yan. Yan. Malinis na po. Okay. Dana. Ganito lang guys. This is how I clean the fish. Thank you for watching.